Kwa siku ya leo nasema kwamba ni journée ya louange ya adoration, manake tunakuja kuabudu na kumsifu Mungu. Alafu acha tusome kwanza neno la Mungu katika kitabu cha Mwanzo. Fungua Biblia yako, kitabu cha Mwanzo sura 22 na mstari wa 4 na wa 5. Huku kwetu muvile tunazoea soma za kwanza, tunasoma Genèse 22 chapitre 22 verset 4 à 5. Alafu acha mimi nisome Kiswahili. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Siku ya tatu Ibrahimu akainua macho yake akapaona mahali pakali mbali. Ibrahimu akamwambia vijana wake, kaeni ninyi hapa pamoja na punda, nami na kijana tutakwenda kule kuabudu na kuwarudia tena. Amen. Tunaweza tukaikaa. Alafu tulikuwa tunasema kwamba tutaongelea juu ya maabudu kwa dakika chache sana. Acha niseme juu ya maabudu. Maabudu ni nini? Maabudu ni maneno inayotoka mkinywa ya mtu, unataka kumwambia Mungu maabudu. Ninarudia, ni maneno yenye mtu anataka kumwambia Mungu, inayotoka moyo wa mtu kumwambia Mungu. Kwa kichwa changu sasa nilisikia ni maneno ya mtu inayotoka moyo, nikaelewa kwamba kuna maneno mengine haitokaki moyo. Nisikupoteze, kuna maneno mengine haitokaki moyo ya mtu. Unaweza kuuliza inatoka wapi? Acha nikwambie, inatoka mwakili ya mtu. Uko naambia Mungu. Kuna tofauti nyingi za kuabudu. Sisi wengine tunajua kwamba sasa tunataka abudu, ndio bisi washaka kufundisha. Saa ya kuabudu ni saa unatoka manyimbo za mbio unaingia manyimbo za polepole. Manake unataka kuabudu, ujipatanishe na Mungu. Saa hii tunataka kuabudu Mungu, ndio tunaanza imba nyimbo ya polepole na tunakuwa wa huruma. Manake pale tuko tunaabudu. Kuabudu haiko kuimba manyimbo za polepole. Kuabudu, ukisi nilikuwa nasema kwamba kuabudu ni maisha ya mtu, manake ni maisha ya Mkristo. Maabudu, Mkristo anapaswa ishi maabudu ndani yake. Mwenyewe l'adoration c'est ma vie, ou l'adoration ma vie. Manake maabudu maisha yangu. Naweza siko mkanisa meniko na abudu, niko msoko meniko na abudu, niko na kula na niko na abudu, niko na tembea na niko na abudu. Haiko tu niko mkanisa ndio fasi ya kuabudu. Tusidanganye ile. Lakini maabudu iko ndio maisha yako wewe Mkristo. Kote kwenye uko naenda uko na abudu Mungu. Unajua kwamba manake maabudu haiko kuimba nyimbo, ni wakati uko unatapa Mungu kwenye alikufanyizia.
Sasa tunaingia maabudu, haiko sasa kumwambia Mungu shida zako, ni sasa kurekonete lenye Mungu alikutendea. Amen. Sio na abudu hata kwanza kunyumba kuko maprobleme gani? Achana Bwana vile sababu vile. Ambia Mungu, mimi nakushukuru kwa sababu ulinipatia maisha ningali ninapumua sasa. Mimi nakushukuru kwa sababu ulinipatia maisha ningali ninatembea tena. Mimi nakushukuru tu ulilinda watoto yangu. Mimi ninakuabudu juu unaendelea kunitendea ya nzuri kila siku. Na usifike sana maabudu unaleta mizigo yako kwa Mungu. Ndio maana tunapata tofauti entre ya maabudu na saa kuombea mahitaji. Saa maabudu reconnaître Mungu kwa yeye alikufanyia. Papa Mungu mzuri. Unajua mimi napendaka sana niongee hapa, napendaka sana. Ukifika mbele ya mwanamke uko unasema kama ya mtamba vyote vinyemtia anasema inakuwa ni bure sana. Hata navala mtikenziro na ndo ivala yes. Anajisikia bien sana. Kwa tu mtu mwingine anaanza kama yake ndipo usubuhi mpaka mchana. Kweli bwanangu ananiambia hata niko bien. Mungu naye kunachunga ile. Unakuja usubuhi pale gari unamwambia hata Mungu nesi. Kule ndio ulinifanyia. Mimi kuna ngara manake nilikuwa nafanyia mtama. Harekonete aka. Maisha yake kama mimi nimemfanyia ya mzuri. Kwake hakuna tangu nilishafanya, hakuna taka kitu kidogo. Anachunga dimanche, ndio akuye amwambie Mungu asante. Hapana frère, maabudu haiko dimanche, maabudu haiko vendredi tu. Ni maabudu ni kila wakati wa maisha yako. Unapaswa mtapa Mungu. Acha niache kule mwenye definition ya maabudu. Acha niingie mwingine angle. Maabudu inaweza kuwa tu haiko maneno, inaweza kuwa matendo pia. Haleluya. Maabudu haiko tu masemi. Mimi naweza nyamaza lakini nishugusha mfuko yangu mimi natoa, mimi naabudu Mungu. Hawezi nitikia. Ngoja nikwambie, nikwambie mfano ya pia. Tulisoma hapa katika Biblia, katika kitabu hapa kwa tulisoma fasi ambapo fasi ya Ibrahim. Okay? Ibrahim anakamata watumishi yake. Tunaiona pale, acha niende pale Biblia. Ibrahim anakamata watumishi yake, anaongea na Mungu kule. Ibrahim nitolee sadaka. Okay, anasema hakuna shida. Nikutolea sasa, nitolee mwana wako. Hakuna problem. Ibrahim anatoka, wanatembea siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu. Ibrahimu anaona kwenye anataka enda kutoa sadaka. Anaambia ndugu batumishi benye alikuwa nao bawili. Anaambia wale watumishi, anaambia nono, wewe mwe bawili mbakia hapa. Mwe bawili, unielewa hapa mzuri. Anaambia mwe bawili mbakia hapa. Jia nini anasema mwe bawili mbakia hapa? Anajibu, mimi nataka panda juu ya mlima ili niende nikaabudu. Haleluya! Ili nitatoka hapa ndaenda nikaabudu. Kwa Kiswahili hingine mimi nitakusema hivi ya kwamba sasa unataka abudu, usiangalie wenye wako pembeni yako juu watakudistraire. Na sasa unataka anza ongea, bataangalia maneno ni huko unasema. Toka pale kwenye huko, anza panda. Noke maabudu ni kutoka kunivo moya, unapanda kunivo ingine. Haleluya! Hautanielewa mzuri. Ibrahimu anamwambia tunataka kwenda kuabudu. Isaka naambia baba yake, ndio tunataka kwenda kuabudu. Sadaka iko wapi? Maana yake kusema hivi, Ibrahimu akenda abudu, hataenda sema kule, ni ataenda kutoa sadaka. Nikataka kuongea, ukitaka abudu
mzuri, haiko maneno tu. Toa sadaka, Mungu atakwambia nini uko nalo vizuri. Haleluya. Au ni eneo mzuri. Ukitaka abudu mzuri, wewe toa sadaka, Mungu ataongea na wewe mzuri. Acha nikuelezee, Ibrahimu akaanza pale, kisha Isaka bakamubebesha makuni mwenye ataenda kufanyiwa maabudu, bakambebesha mzigo wa makuni, akapanda na Isaka kule yulo. Wakati huku chini anaambia Isaka ya kwamba, Isaka anamuuliza baba, tunataka kwenda kuabudu, sadaka iko wapi? Yeye anajibu hivi, Mungu atajipatia kule mbele. Maana yake kusema hivi, nitaenda kuabudu Mungu na sadaka, na sadaka yenye niko nataka kwenda kuabudu nayo njoi ambayo niko nayo na inaniongelesha hapa. Isaka akuelewa ile, akaenda. Saba anafika kule, mzee anashanje faso ya kuabudu, anaambia unajua mwenye iko sadaka saa hii mwenye ndaabudu naye ni wewe Isaka. Bo Isaka wa watu hakufanya komba, akasema okay, acha tuabudu. Lakini mimi napenda Mungu sana. Na Ibrahimu kila mara mimi nasemaka, Ibrahimu alikuwa alishaambia Mungu kama mimi naenda abudu na Isaka sitamtoa. Isaka sitaabudu naye. Juu ya nini? Alisema kwamba Mungu atajipatia kule. Maana yake Isaka mwenye mimi naenda naye sitamtoa. Anafika kule, anataka anza muua, Mungu anamwambia acha. Kamata mwana kondoo yuko hapa, umweke kwenye madhabahu, alafu upate kuabudu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati mwingine unaweza kuona uko na abudu, unaona haikamati, uko unasema, unaona maneno haiko sahi, maneno Mungu haiko anaisikia. Toka mwa ile nivo ya kusema, ingia munivo ya sadaka, unatoa sadaka. Nyamaza. Naambia sitaongea mwa hii semene, sitaongea na mtu yoyote, lakini niko na besoin ya kuabudu, na nikiabudu ndakuwa natoa tu sadaka na mimi naabudu. Ndio watu watakuwa wanaona mkanisa, wewe auombai Mungu, kumbe wewe saa yako ya kuabudu, saa yako ya kumlilia Mungu, unatoa sadaka. Haleluya, unatoa sadaka. Watakuwa wanalalamika, wewe unatoa, wewe unalalamika, wewe unatoa. Acha nikwambie, Mungu anapenda sana maabudu ya sadaka sana kuliko maabudu ya maneno. Kila wote waliosamehewa na Yesu Kristo, Biblia ni wenye walitowaka sadaka. Hautaitika, lakini ukienda kusoma Biblia itakwambia hivi. Sipendi nikupatie madesa. Wote walisamehewa na Bwana akamwambia usifanye dhambi tena, imelitowaka sadaka. Mama moya anakuya na magashi na mafuta, anakuya anaanza panguza Yesu, anaanza mpanguza analia. Kisha Yesu anamwangalia, anamwambia mama, simama, usifanye dhambi tena. Ule mama kunomba pardon, Yesu unihurumie, akamwambia simama, usifanye dhambi tena. Yesu anaenda, yuko anatembea fasi nyingine. Mama umoya, Mungu wewe, hata kuabudu kwa sadaka kuna fasi. Mama umoya anakuya mbele za Yesu, anamwambia mama, nenda, usifanye dhambi, umesamehewa. Ndugu, maabudu ni katika moyo wa mtu. Maabudu haiko maneno yuko naongea, ni katika kumtapa Mungu. Unamtapa Mungu, unatapa Mungu. Sema hata ya Mungu venye alikufanyisia tapa. Mungu mimi nakutapa hata hivi jinsi niko, ni kwa sababu wewe umetaka mimi na yeye ndapanda bajaji na utaipanda.
Mimi najua kwamba mwalimu wako ndauza na gari na utayari yapata na difra $10 hauna nayo, unaambia Mungu, najua mwalimu wako nitauza gari. Toka ile nivu ya maabudu ya chini chini ya kuongea Mungu wa chini chini, huko na pia huko na pia abudu, huko naongea Mungu wa chini chini. Panda, toka mwele nivu, toka upande, panda mawazo ya kuabudu Mungu. Toka mwele nivu tu ya kusema sasa, unakia abudu, unakia tu abudu, unakia tu sema. Toka mwele nivu, panda nivu ya yuko, useme sitaabudu tena Mungu kwa kusema tu. Utaanza abudu kwa kutoa sadaka, utaanza jinyima mie, unakuya abudu Mungu. Nitaacha yote, mimi nakuya na pesa yangu, nakuya abudu Mungu. Toka mnivo ya kuongea, toka mwele nivo. Unaona watu wengine washaanza pia mkanisa, c'est comme si nifasi anaona akietua mamizigo zote za maprobleme zote zeniko nazo akiziacha na C'est toi Seigneur, notre victoire, c'est toi Elohim.